بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah yan na isab kamo amoy hindi majaga waktu ini murah-murahan amoy makakawa kita ni orang mga sareoleo pengajian nesab amin law ta kawiaksahan paglungon sing kamo parsukuan siguro na to mulia waktu ini amo na in bunga sing pag-iman habe ayon gumanap na isab siya kato tanyo insyaallah taala na dumo kita niyo marayaw ila ko palukay tukbal ko yung guro na to kalasan walo na rin kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala erinay sab kita niyo waktu ini magpangadji simpangadjian kawiaksahan sing kita niyo amunain bunga sin pag-iman. Mga katautay manghuran suhurun na to dautun na to pamahasut si mahatinggi bangmayan makalamod kita niyo ang mga tao makapagparat siya sa bunal salta makapamaugbog sa bunal halukay taniyo dirihilan si mahasut si mahatinggi waktu na hindi hababaw singgum ini. Dahil sa biyad to, patawurun taniyo, impangadyan taniyo, bunga sin pag-iman. Na aruman ini, in bunga sin pag-iman na pangadya taniyo limaway, ang muna yung mga tao, na maugbog hakalima amunain kalimatut tauhid
Asabab sin pagtaubat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, aum biyog bukan niya. Salta aun iammalan niya. In biyog bukan niya iwan sin iammalan niya. Amuna in kalimatus sahada iwan sin kalimatut tauhid. Aruman ini mga katautay manguran, masih ganapan taniyo yung pangadyan nito. Panyuk-nyukun taniyo halawang sinjantong taniyo. Ba't sabab? Aun tuod maksud. Sa lagu-lagu. Piyagpakarian ka to taniyo si mahasut si mahatinggi. Pababaw singgumini. Kaya sabiad to, yariin pabayta ka to taniyo. Ayat Suratul Baqarah. Palman si mahasut si mahatinggi. Paman yakpur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatin wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Di hafalman ini baitaan kita niyo si mahasut si mahatinggi. Hisiu-siu sajaring katu taniyo. Usog na ka, babae na ka. Hirayahan ka, himiskin ka. Wala niya iagad. Iwan wala siya miagad. Hakabayaan sin syaitan. Na paman sin Allah Ta'ala. Wa yu'min billah. Piyarayaw na yung pamarat saya niya patuhan niya. Batamuat tim marayaw ring hakataan marayaw. Ashraful ilm. Al-ilmu billah. Insarayaw-rayaw pangadji. Marayaw na yung kataan pangadji, piyangadji sintaw. In nakabaksin, nakabak na. In nakabak pamayway, nakabak na, sabab sin pangadji niya. In nakabak pamulawan, nakabak na. In limuag, inhula niya, limuag na, sabab siningat niya. Sa aun marayaw rin dito. Uno yan, maraw rin dito. Al-kufru bit-taghut. Ilmu ay kautud magad. Sing kabayaan sin tao. Ay kautud mag-ilmu, sin syaitan. Uy, may tayad to. Manghinduin syaitan ay huon. Hikahindu sin syaitan yung katalil mo. Maingat siya ilmu palmanis. Kaingatan niya. Dahil sabiad to, biyayta si mahasut sila hindi, pamayakpul bit-taghut. Hisiu-siu sadyaring kato taniyo, nagkupur. Pataghut, bukun nagkupur patuhan. Sa nagkupur siya pa syaitan. Wala niya iyaga din kabayaan sin syaitan. Wa yu'min billah. Iniyagad niya na marat siya matan patuhan. Sabab amuatin ilmu. Sa taas-taas ilmu di nga kataan. Amunin ilmu pag-iman.
na biyayta sin Allah Ta'ala. Wa man yu'min billah. Hisiyo sin nagkupur pa syaitan. Iya Tuhan niya tuod. Wala siya nakakawa sin ilmu sin syaitan. Wala siya nagpalmanis sin syaitan. Wala niya pialingkat timbayho niya sin palmanis sin syaitan. Wala niya pialingkat tinatay niya sin pagpalingkat sin syaitan. Katantan niya tulak niya napakain. Sa impia kay niya. Ilmu sa taas-taas. Al-ilmu billah. Amo na ilmu pagtuhan. Ingan niya ilmu pag-iman. Wa man yu'min billah. Hisiyo-siyo sa jaring kato tanyo. Nagparat saya marayaw. Kugdaning pag-iman niya. Nakaagad hasalakan kabayaan sintuhan niya. Bukun hasalakan hinang niya. Palman si mahasuti. Pakadistam saka. Sa bunal tuod. Nakamaugbog na siya. Nakapamaugbog siya. Sino no? Bilo urwatin ka. Nakapamaugbog siya. Simpamaugbog mahugot. How no? Hala ilaha illallah. Kaya maugbugan niya marayaw in kalimatut tawhid. Kaya maugbugan niya marayaw in pamaugbugan kaniya si mahasud si mahating. Na bang siya na maugbog abiyanin dagbus. Lampisa malaha. Way makabulak kaniya. Way makaukat kaniya. Way makabugto kaniya. Way makasasat kaniya. Way katantan. Tumudyo siya pakabayaan si mahasud si mahating. May tayad to mga tuwan. Way roon panasat hababaw singgumi. Biya simpanasat hamasa na to ini. Yari na napunin panasat hababaw singgumi. Hajaman na to ini. Bangkitan nyo yan di mamaugbog. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palmanis sin syaitan mapakay sin manusia. Ang palmanis original kabayaan sin Allah ta'ala. Di mapakay sin tao. Na siyabot na hindi katutan nyo. Wa man yu'min billah. Hisiyo-siyo sa jarang kato niyo. Nakapag-iman siya. Nakapamarat siya. Sin pamarat saya hasalakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bunal tuod palman si mahasud si. Pakadistam saka. Siya nanin nakapamaugbog. Sin pamaugbog mahugot. Way makatangtang kaniyaring kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makapaig kaniya, impit na rihadun niya. Mahugot. Di siya maabi-abi singkatan mananaabit. Sabab bukun kuri, bukun amo. May tayad to, wala doon ng kabayaan si mahasud si mahating. Amay yakpul bito ako. Ay kamutuod magkahagad na kabayaan sin tao. Ay kamu mamakay sin kabayaan niya. Ay kamu makad sin tikang niya. Ay kamu murul sin kabayaan niya. Harap tanyo maun pakabayaan sin Allah Ta'ala. Mamaugbog hakalima la ilaha illallah. Ito tuan day tadi ayat ini. Pakadistam saka sa bunal tuod nakapamaugbog siya. Simpamaugbog mahugot. Lang pisa malaha. Way makahubad. Way makautod. Sabab bainahu wa bainallah. Antara niya iban sintuhan niya. Hangkanyan naukat.
hangkang yan nautod, dinautod, hantara niya sadya, iban simpagkahin niya. Sa bangdunhan, Fima bainahu wa bainallah, hantara niya, iban sintuhan niya, way makaraus. Way makaraus sa kawasasin Tuhan. Way makaliwak pagmilik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way mangdarao di pagdaw. Dahil nga sabi ito mga tuwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyaitaan kita niyo. Jahidu, pangatu kamu marayaw. Pagjiharin niyo marayaw. Nahuno. Ahwa ako. Atuhin niyo marayaw in hawa napso niyo. May tayad to. Dainghan, daing doon hayan, tangtangon sin syaitan. Amuyan impakayon sin syaitan. Ang panato makawain pitna. Ang pakita niyo kapitnahan. Ang pakita niyo masud sin plano niya. Ang panato matayma impalmanis niya. Impalmanis ding Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tin original, singkatan original, way na magyan. Maita, diya ugin hawa napso na to. Naraog simpagkupur pa Allah Ta'ala. Bukon nagkupur pa sa itan. Jahidu ahwa ako. Paglugtuin niyo. Papaglugtuan katutan niyo. Paatuhanin hawa napsutan niyo. Sa wabdain doon ng kapitnahan. Sa baba mo yaon pakayon sintarot. Biya din ang kagitan niyo, kama tujahidu a'da'akum. Biya sing kaagin niyo mag-atubang iban sing satru niyo. May tabukon siya satru, puunan sing satru. Kauhan tagupat ka dyan, nag-aatot kita iwan siya. Maita, pitnahanin napsuta. Ang pakitan niyuri makapagtag-ipon marayaw patuhan. Ang pakitan niyuri makapamaugbog ang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan niyo yan mga katawtay manguran. Na. Aum pahambu. Iyakum wal hawa. Pag-anib ka mo tuod, mapuas papagdiharan ka to, paatuwangan ka to, napsuta. Uy, yan unit prakala. Mag-atukaw iwan sin pikilan mo. Mag-atukaw iwan sin, along sin daghal mo. Uy, nini, sa bang doon yung pag-iban. Bukun kau mag-ato iban sin pikilan mo. Diha unto, nag-ato na ito iban sin kahansam niya. Yung kahansam niya, banta niya na. Iningat niya, banta niya na. Uy, hansam pa siya. Nahinang niya ato hansam niya. Nangu. Maita, napakay sin Iblis. Inhansam niya. Magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya napakain hansam niya, hipangatu pasatro niya. Wala niya raisab napakain ingat niya. Hipagkupur hatarot. Sa napakain niya ingat niya. Biadagbos magkupur pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakum wal hawa. Paghali ka mo, papaghaliun kita niyo. Ding hawa napso. Kaya pitnahanin napso si manusia. Apabila siya magkupur pa Allah Ta'ala, bukun siya magkupur pa saitan.
Di kapitnahanin napso niya apabila siya nagparatsaya patuhan. May ta, makusuging koneksyon niya. Di siya maabi-abi silingkat sin dunya. Coba bubut ni may ta sintuanin dunya, bukun paghulaan. Aun sadya lawayan na to mari. Aun sadya pialaway marikato ipakawa. Impaghulaan matan. Amun yang janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadturid tuin sulga. Yaumul qiyamah atau yaumul akhirah. Yadturid tu mga tuan. Nah, iyakum wal hawa. Fa innal hawa. Papaghaliun kita niyo ring awa nafsu sabab pitnahan yung sinunu. Inamuk papaatuhan kato. Hindi akong papaghalian kato. Maita. Mamisu tayo nga. Mamuta pangdungog. Mangumaw. Mahinang umaw. Inta uwalian billah. To ingi niya. Hangkan kita papagaliun. Di ngawa napso. Bisuhon. Si makarungog. Butahon. Si makakita. Umawon. Si bukon kau umaw. Tu sifat sang ngibiyay talong sing Quran. Summun, bukmun, umyun pahum la yarjiun. Turayan mga tuan. Na, himbunga sim pag-iman. Amo ning pagtawad patuhan. In nagtatawad patuhan niya amalan niya kalimah. In kialano simbarhala hamakka. Labitong gatos barhala. Bukod nagbuno. Sa nagbuno sa jasinan napso. Inang larak kaniya, amo na yung tagbarhala. Kialanuan siya sin la ilaha illallah. Subang bihat tim la ilaha illallah mabarakat. Hum. Nembihaun mabarakat dahun. Nahauno na yung barakat. Sammalin nagdara. Masammalin pikilan niya. Masammalin pangatud niya. Sammalin pangdungog niya. Masammalin suara niya. Masammalin ginawawaran niya. Sambil atay niya masammal. Ang pengkalima, yan dunhan yung barakat niya. Bang, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga katay manguran na mo. Na. Wa man yu'min billah. Hisiyo-siyo rin kato taniumat tanim pag-iman pa Allah ta'ala. Yahdi kalbahu. Panduan sinallahu ta'ala. Tunyukan sintuhanin atay niya. Pakaadilan. Pakasabunanan. Dahil nga sabi adto, misan tutunyok bulawan yung piyagtunyok kayo mo, tidak ko makan. Siya kaun kautuan papagiman, bawag-bugi ang kalima, mahuhuk, patudyuhun da sinallahu ta'ala inatay tanyumon pakabayaan niya. Pabila wala doon imbihaddo. Tuhan, dumadlaw basaw ning sara, dumadlaw rungugon mo yung sara, bisu. Dumadlaw ipakita kay mo yung marayaw, buta. Dumadlaw yaw ning katantan, umaw. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Inna mamaugbog, hapag tawbat niya, imma dawhat niya, mamaugbog siya la ilaha illallah. Intao mabaugbog la ilaha illallah. Panduan sintuhan inatay niya. Dahil nga sabab dito, wiyay takato taniw sim mga ulama na kauna. Anna Allah ja'ala hayatil badan
Inallahu subhanahu wa ta'ala pia panjarin niya yung kabuhi simbaran bitta'ami wa syarab. Laung simbata bago mintinan sing kabuhi sin jasad pagkaon ibang paginom. Di kasandalan yung pagkaon, ang mga tao masub magkaon. Di kasandalan yung pag-inom, ang mga tao masub mag-inom. Di kasandalan yung tinapay, ang mimba ko yan. Ayan, naglalayan yung tao sambil pa mga tungaan doon. Bang kabayaan niya. Di siya makatug, maglimpa-limpa siya. Bang niyari makaon. Sabab mintinan. Kabuhianan sinjasad niya. Fahayatul qalb. Naina tay mga tuan, haon day sab kabuhi. Haon day sab mintinan niya. Bang mumintin atay imbaran mo, simpag-inom, iwan sin pagkaon. Haon day sab mintinon mo. Kabuhianan sin atay. Nauno yan tuan. Nayarin ba ita katutan? In kabuhianan sin atay al-imanu billah. So mayroon in pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang wala doon in pamarat saya pa Allah ta'ala. Biada kau sin kiawayhan pagkaon. Di katatasan sin taway pagkaon ng kapito. Di. Misan natug siya kay kansugan. Pagbati niya sinlisag duaya hapdi. Dupunanin telepon. Maun pakwan niya on. Pag-renuit siya on. Magparamad to apam. Dua labban. Biya bangkat. Nanis tapi magparakan. Hiyato. Magpuko na. Bihantuan. Kumangin parasan niya. Bang bihanto kimangin parasahan mo. Sabab biyayaan kau kumaon. Lawi ingi simparasahan. Sa di nato ka na naman. Bang di mayaw imparasahan, murimatong na yung favorite mo, lawin dayaw simparasahan, bang impag-iman yaw na lang sinatay mo. Tay mangub na mo. Mangannal kita niyo marayaw. Watafakkaru ya ulil albab. Detaan kita niyo sin Allah subhanahu. Pangannal kamu marayaw. Bukunin dunya pagulaan. Pagtag-ipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin gumi paghiluhalaan. Pagpapanaw sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Fahayatul kulub bidawamil iman. Subay permanen kakalim pag-iman doon katutan niyo. Wa bidawami dzikrillah wa ta'atillah wa ibadatin. Amo yan mga tuan. Di kau kaigan pagkaon, di kau kaigan pag-inom. Diara mo nagkulang halawang simbilikin, pamili mo. Sambil tilmus niya, diara niya nagkulang, yung halawang simbilik niya. Pagpapasuan niya tubig, ihulid niya. Pagluluunan niya, si mahagpay, si mapaso, sing katantan niya unda. Damik yan mga tuwan. Suway na to dabianun haddo. Ing karukunahan sinatay. Kawan tagupat ka dyan. Yung pagkaon, bang kaukimaon kawan tagupat ka dyan. Nabukon na ko ragbustaw. Di matudin tiyan mo. In atay, suway kawan tagupat ka dyan. Di maig yung pag-iman doon kaniya. Di maig yung panuntom doon kaniya. Di maig yung pagtaat doon kaniya. Iwan di da maig yung pag-ibadat doon kaniya. Kawan tagupat ka dyan. Hintao manjari, walu adlaw, walu irum, di makakaon. Uy. Kansyo na yan kawasa. Kawasa sinallahu ta'ala. Aming kiugdan simplad. Hakagayan di uro.
nabot maripa iligan, napadampa na sinabukaw man, ibuhan ng miyatay, aon nakapinwalo tao. Imuulin habatang, waloy room, way pagkaon, way pag-inom, way pagtug. Kaya ba kan singkap palhabatang, yato si bubuhi inwalo tao. Pangadjian, kan syunad to kawasa. Kawasa sin namamarinta, di makakaya. Kawasa sin doktor, di. Nakansyo na kawasa. Kawasa sin nagpapanjari. Sin dunya. Iwan sinalawman niya. Aturayan mga Tuhan. Dahil nga sabab yan, magkahunahan kita niyo mga anak po. Simbayta sin Allah Ta'ala wa man yu'min billah hisiyu simmatan nagparat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala fakad istamsaka bil urwatil wuska matan tudin siya nakabawbog hapa mawbog mawbog. Kaya nga sabab yan in ayat kaymanan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Panggayunggong kamu, pagbawgbog kamu, haluwid sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo rin. Ayaw rin ng mga tuwan, yung pagbawgbogan sin kita niyo. Amo na sa inyo. Nah. Wallahu sami'un alim. In Allah Subhanahu wa Ta'ala siyara in sangat makarung. Singkatan hal hiwal tanim iwan siyara in sangat makaingat. Naingkitan niyo aun ingat na to way nang sin nagpaingat ka to tanyo Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga sabab yan madto kita niyo papuunan siningat madto kita niyo papuunan sinilmo ayaw kita niyo mari parahon sinilmo magkangi dahin dahon bang magkangi inggamot. Madto mga kataytay munguran. Na uno pembeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniw ayat ini. Allahu waliyul ladzina amanu. Piawaitan na isab kita niyo sin Tuhan. In Adam piawaitan da. In mapuas din kanya piawaitan da. In inapusan piawaitaan kita niyo. Uno impawaita kato taniyo. Nayari. Anong sinayat? Allahu waliyul ladzina amanu. Aun bagay sin Tuhan. Aun dahon magbagay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun hadis niya. Sabda sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusahibu illa mu'minan. Pamakay kau, pamanun kau, sa indahon mo magbagay pa magpanun, subay bariman. Ito kayan mga tuwan. Nayarideta dihayat ini, Allahu waliyul ladzina amanu. Kanunungan, iman kalasahan si maha suci maha tinggi, imbar iman. Bagay. Nagbabagay imbar iman sali-sali. Aun pamamagay habar iman. Turayan mga tuwan. Ubus sila riya at papagbagayon. Ampa na sila biyaitaan aun bagay niyo. Hisiyo, Allah. Amunin Allah Ta'ala. Tagda po langit iwan lupa, ay na ako mamakay tao. Sa bagayon, magpabagay na akaw patuhan. May tayad doon. Imbagay, kalasahan. Magpalasakitan niyo muna patuhan. Ang pabiyata niya, piyauna sintuhan taniyo kato, malasa siya kato. Sa inlabi kalasahan niya, amo na yung mga bariman.
Wa kana bil mu'minina rahima. May tayad to kalasan ng bariman. Sabab kauhan tagupat ka jam. Yaon sila hinang kabayaan sin Tuhan. Way violation sinatay nila. Way sulang patuhan hatay nila. Kawan tagupat ka jam connected patuhan. Ti mataalok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ti maalok imibog pakabayaan sin tao. Mataod ka ibukan hamasa na to ini. Sa gawain atay simbar iman, wala imibog. Nauno rin ka ibukan niya. Amin piyag paibog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nang ibog kabayaan sin tao, nauwos na mapakpakin buhok mo. Maita, kaniya-kaniya sukod, kaniya-kaniya kantaan, kaniya-kaniya lupa, kaniya-kaniya ridiki. Bihan tuan imbar iman. Di magpangibog. Sebab aun da pia ibog sin Allah Ta'ala. Ang pendi hadum nyari siya mangibog. May ta, aun da suku niya. Na, amasa na tuwing. Aming suku niya. Yung pangatod niya, buro. Na yung buro, kaunong sintaw minuhay na makaon. Amod to. Bang aon pa makaon di magkaon buro di. Na yung pangatod ni Haridiki niya, buro. Ang pain Ridiki, misan tiyo-tiyo, bang amo natin Ridiki mo, amo natin dihilan sintuhan barakat. Na, Allahu waliyul lazina amanu. Kalasihan sin Allah Ta'ala mga bariman. Na, unun, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Inlasyasin Allah Ta'ala beriman, paigun sila. Paigun sila rin amangi pamarayaw. Pahwaun sila rin katigidluman pakasawahan. Sahaya. Magkagunahan kita niyo mga tuan. Habay tayo. Ampay magbagayin tayo ibang tao. Sarun doon, nakawat na ko bagay. Salun mo din ini. Bagay kita lang, magtag kita rumin, hindi kita magundong. Inallahu Ta'ala, awang biutangan atulan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Paigon sila. Dahil nga katigidluman. Unin tigidlum din. Katigidluman sim pagsirik. Katigidluman sim pagkupur. Katigidluman sim paganyaya. Kataan sim mangi tigidlum. Bitu-bituhan. Para pun sila pakain, sin mahasut si mahatinggi, ilan nur. Pasahaya. Bukon sahaya hinang cinta ibang tao. Bangaon sahaya. Lait na hinang cinta ibang tao, in original niya yan. Dahil dah Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Pasahaya. Hamukda. In zulumat, mataog. In nur, hamukda. Pagka, daindah Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan tay manghud na mo. Amuan mga anak po, yung kagunahan na to, hamasa na to ini. Maun kita niyo pa sahaya. Sahaya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo maun pa ilaw. Ilaw sin tao. Labi aw la ayaw kita niyo maun pa ilaw. Sin ilaw. Papagkupulun. Pag-ilaw, Iblis. Yan ito yung kabayaan sin Allah Ta'ala kato. May mga bariman. Dahil nga sababian mga tuan. Baita kato tanyo sin mga sila na kauna. Ra'suddin.
inuhan sin pag-arama. Impamuunan sin pag-arama. Al-ilmu billah. Wal-hubbu fillah. Impamuunan, inunahan sin pag-arama, amo na yung pag-ingat patuhan. Bangyan nag-iingat nagdaak, iwan sindiaak, waisan lisuan. Ay nagina nga parinta, imastali nagina nga upis, di maglitlit. May ta nag-iingat imbusing iwan sin niya, nagbus ka niya. Kaya ingatan niya, hiril ka niya, simbusing niya. Yadto dalilakal. Bangkitan niyo maun, paantara singkitan niyo iwan sin Tuhan. Lewi na dito. Na, hangkan na inirip. Di maparayaw sin tao, inhinang niya. Wala nag-iingati, nagdaak, iwan sin diaak. Ampay bar-iman. Nag-iingati na magtuo. Dahil nga sa babiyad to. Ra'suddina indahum. In pamuunan sin pag-agama tungod maun kanila, mga bar-iman, al-ilmu billah. Amo na yung ilmu pagtuhan. Yadto mga katawtay manguran. Wal hubbu fillah. Iwan la sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tayo mangudna mo. Yadto. Wa ra'sul khataya. Impamuunan isab singkatan hinang kamalian. Bang mali na mangi na. Hika isa. Al-ghadab wal-kibir. Amo na yung tauriurukalan sadya, iwan nag-aabbo sadya. Takasin, diurukalan. Way sin, iastulan. Way pagdukalan ta tuwan. Way na pag-astulan ta. Dahil nga sababihan na sabbo ta kaiwanan hadis. Hisiw si magdukal. Hakabayaan sintuhan. Taumarayaw siya riya dunya. Iwan taumarayaw siya pa ito. Na yung pagdukal hamasa na ito, nagdukal siya. Hakabayaan niya. Lagi-lagi na ito din mga tawhay blood. Kansa ako nilang narurukalan sa jaya, high blood ako. Subhanallah. Ngayon wala ay high blood. Di na siya pagdukalan. Turayan mga tuwan. Ra'sul khataya. Impanguhanan. Inuhan sin mangi. Amo na yung pag-astun. Yung pag-astun manglara. In paglasa, maghatol. In pagtakabbur man larat da. Maita, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. In kibir law niya, batarul haq. Di tumayma kasabunalan. Di kuno yan. Di tumayma kasabunalan. In tao takabbur. Nauno rin tayo maun niya, pikilan niya, ingat niya. Ampeng kasabunalan di nga mahasot si mahating di. Batarul haq. Mana mo ni kasabunalan. Di nga sabihan, di tayo maun sin pikilan niya, di tayo maun sin akal niya, di na tayo maun sin atay niya. Nabang siya subun, naimbaran mo yan, isin nagpapanjari kayo mo. Impikilan mo yan, isiyo. At turayan mga tuwan, ingi sintakabur. Uno pa yung biyata sin. Wagam tinnas.
Yung pangatod niya mano siya iripad si kiniya siya ito taas. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon biad yung pangindok niya. Di mo apa siya patuhan. Allahumma ij'al fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. O Tuhan ko, nalayo ko kayo. Yung pangayon ko kayo mo, bang mana ko rin makapagtakabo. Hauno-uno na takabur, mangayo ako kayo, mana ko rin kapagtakabur. Yung pangayon ko kayo mo, hapangatod ko, ako na yung tao mababa. Sa dihilan ka ako. Hapangatod sin tao, ako na yung tao mataas. Bihawon balis ka. Turayan mga tuwan. Na, balik na isab kita ni Mari. Ingka kasi sin Allah Ta'ala. Migdeng hamangi, madto pamarayaw. Dahil nga sa babianin nagtatawbat, iniamalan nila, La ilaha illallah. Bang mo iamalan nila, La ilaha illallah, inim madawhat mo kabuhi mo. Inim dumayaw ha kabuhi mo, upat parakala. Bang mo piyagdiharan na napsu mo. Inhawa napsu mo. Di mo na agaron. Iagad mo na yung pagtawbat mo. Iagad mo na yung kabayaan sing kalima. Inikaw yan, adil. Inagaran mo kasabudnalan, ibang katulan. Nabiyayta si mga sila makahati. Al-haq wal-adlu ala arba'ati umur. In kasabunnalan, iwan sing kahatulan, doon siya haupat hinang pakaradyaan, aalupon si mano siya. Amuinin hinang si mga tao, nagtatawbat, mabawbuga kalima. Uno yan, number 1. Al-adlu pin niyati wal maqsad. Adil siya maksud niya. Hatul siya pagniat niya. Di kuno yung mga tuwan. Hisiw si niat niya pamarayaw amurado. Hisiw si niat niya pamangi amuray sa dadto. Na, intao nagtawbat. Intao mabawag buga kalima. La ilaha illallah. Adil hatulim pagniat niya. Hatulim maksud niya. Di niya lamuranin niat niya simpakaradyaan dunya. Ang pamarayaw yung pagdatong niya palawang singkubul niya. Ang pamarayaw yung pagdatong niya pamaksyar. Ang pamarayaw ray siya bimpagpanaw ni hatay-tayan siratal mustaqim. Na imasa na to ini magkagunahan hatul. Magkagunahan hatul imbihe ni ragbos. Nalingog ni mano siya, nalingog ni dunya pasalan simbihe ini. Magkagunahan yan. Imbariman hatul. Hatul. Iusalin ni simbar iman, pakabayaan sin Tuhan. Ampay bukon bar iman, iusal na pakatan, kabayaan nila. Yan. Hikarwa. Al-adlu pil hukum. Hatul siya hukuman. Agarun niya inhatulan, kabayaan sin Tuhan, inukuman. Maita, impamaugbog simbar iman. Waman ahsanu minallahi hukma. Way na makaliw rayaw. Banglong marayaw nukuman nila yaon. Hinang sinyaon marayaw. Si mambuin hula, na developin hula. Labi indayaw sin hukuman deng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nagpapanjari kanila. Likaw miyukinun. Ang mga tao yakin inatay nila. Magtag-ipon, magad kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tuwan. Al-adlu fil hukm.
Adil sila hukuman. Sila yang hukum adil dah. Sila yang kiuk dan sinukuman adil dah. Turayan, bihan, yung mga tao nagtaubat, imbagbog nila kalima la ilaha illallah. Hikatu, al-adlu pil qawl. Adil sila kabdangan. Impiagambulda, sinagambulda, impiagbanta, sinagbabanta. Pasalantuan bukun na adil magkabdangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam biulan sangan ni mga bariman. Hasabda niya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Hisiu-siu saja. Daing katutan mawaya si mahinang siya bariman. Makasud siya bariman sa rayaw-rayaw. Piarat saya ni nadlaw akhirat. Piarat saya niya yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipaparat saya kaniya. Palyakul khairan. Ayaw siya simingod ang mga yaw. Imbis siya rarumadlaw la faidatala. Way siya nakakapaida pabaran niya. Papagkahin niya, paahli niya, way. Sa papagmaksiyat siya dyan, nakabdangan. Bukun siya nagtali, kaya karanap, simpagtagipon niya, sa inteli niya, magmaksiyat siya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Inibisaran niya marayaw siya. Yung mga tao nagtatawad. Imbagbog nila kalima. Amad tutuanin iakad nila. Di na sila magkabtangan bang bukunda. Sabab kahatulan. Way lingog sing kabtangan marayaw. Daanan ini naglingog nagakal. Nagtipo ha kabtangan. Dugay ngin halawom, dugay ngin akwa. Imbar iman, amo na inliapa, lamo na inalawom. Turayan doon. Nah, nga sabihan, madawat niya, adil siya kabdangan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Bisaranin marayaw. Na, way na tuwani bisarano marayaw. Uno na, falyasmut. Mundo. Close. Bang manjari tahi untahi ah. Bang di naman tahi ka, amin mag-ipit yung ipit yung kwan mo. Ba't tiyag na si mga tao yaw, tiyag butangan mga lihirad si mo din eh. Tiutuhugin tenga, tiutuhugin ilong, diha mga inibiutangan na. Naunda si pityaon, si piton na sadya. Ang pari makabisara. Sa bukon bihado. Humundong na sadya, haway uno-uno ibutang mo asimod mo. Bangaw ni ibutang mo pakabayaan, tangtangon mura. Imbar iman di. Kitaw ni unim bis sarayaw, bang niya jawabon, unim makanya karayawan. Unim makanya sa datu karayawan. Bang way naghundong. Pangakad, habayta sinjunjungan. Alayhis salam. Amo yan tuwan mga bariman. Kaya lasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Minig na sila rin nga kabatilan. Dahil nga kangian maun pakaadilan. Adil na sila magkabtang. Pabaran nila. Labi aulap, tujuh patuhan nila. Papagkahin nila. Wayroon bisara nila. Sabab piyang langan. Iyakum wal kadib. Ay kamu to magputing. Hasabab simpag puting na juda na manusia. Nalangga na inhula. Nah. Wa alaikum bisidq. Kewajiban kita nyo magsabunda. Yan. Al-adlu fil qawl.
Adil kabtangan. Ini kaupat ala adlu pil af'al. Adil kita ni wahinang. Bangin pahinang sintuhan upat, di na hinangon 5. Bangin pahinang sintuhan 5, 5 ra. Bang unum na. Sabab amo adtuin amo 10 na. Amo adtu mangkatay manguran namo 4 taon. Bang nahinang inupat adto. Tao marayaw siya riya dunya. Iwan tao marayaw siya adlaw akhirat. Dahil nga sabab yan, masub siya sa kaadilan. Masub siya mag-ubat. Bukon siya masub hasakit. Imbiyaw, masub na yung tao masakit. Aun pagkaul halal, aun pag-inom halal, madto paharam. Naunin ba'y takato tanong si mga senior nakauna rin kato tanong nag-aagama. Maingat sila Quran iban hadis. Ta'amul halal dawa. Impagkaun halal ubat. Wa ta'amul haram impagkaun haram da sakit. Nang sakit kay matan na to, dahon pa klinik. Bang di na makasing klinik, kumpay nun na halawm. Aon sakit, yan na kaw nagpapanaw. Inlagbo sin sakit yan kaw nagpapanaw. Ika na naman sin tao. In sakit kaya na naman nila, magpara pa hospital. Turayan to. At iniribo ka na naman mga nasakit ka. Nauno yung sakit yan. Rasul sallallahu alaihi wasallam diya ambok sahabat na ngayo. Na ngayo kaniya Rasulullah rihili ako dua mustajab. Na inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya atib matamak. Para yawa sa dyan pagkaon mo. Ay ikaw magkaon sin haram. Tayyib sadya, marayaw sadya. Halal sadya. Unin halal yan, rijiki mo sadya, mangin rijiki mo. Miabot in pagkakaon mataas suka, tamban sadya. 2 tahun na tamban sadya. Amunad tutuanin mo. Nabangkaw, bang amuad tengkiaon mo, hari na karumuwa, tema na sintuhanin mo. Atib matamak. Takun mustajab doa. Tema na sintuhanin mo. Narimoa karumadlaw, impagkaon mo haram, impag-inom mo haram, paanna yustajab lang. Biadi ni katayma. Wala si mammalin la ilaha illallah. Wala si mammalin la padiwa mo. Ikaw insyammal. Sabab na sa sakit. Aturayan mga tuwan. Naamu yato. Dahil nga sabab yan. Qatada radiyallahu an. Unim pamung niya. Ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Mabaya ka kamulong nawaitaan ko. Sin. Sakit. Iwan sin ubat. Na, in sakit. Al-maasi. In sakit kumugdan pag maksiat. Wal muharramat. Iwan sin kaharam-haraman. Wal mungkarat. Iwan sin mga mungkar, uno-uno na maksiat. Tuyad to mga tuwan, in sakit dakula. Di kagunahan dahon pa klinik. Di kagunahan kumpainon ka pa hospital. Magbayad pa ka wa doktor, magbayad pa ka wa aircon, magbayad pa ka wa katantan. Nauning kagunahan. Dawa.
Wadawa inubat niya at tawbah. Amo ning pagtawbah. Dahil nga sabab yan, timap pa yung mga tao nagtawbah. Wal istighfar, iwan sin nag-istighfar. Ang parugay, di nakaw kugdanan sin sakit. Inya to kaya ulian na dyan sakit. Ini kauli lang na sin sakit. Puat niya riyata. In sakit. Amunin katan, sin pagmaksiat, deta inubat pagtawbat. Yung pag-istighfar. Amon pa, amo hindi na kaukugdanan sin sakit sa lama-lama. Nauna yan. Wa shifaukum di na kaukugdanan sin sakit Quran. Bog-buwi na sa jembe ta sinsulatin. Shifaukum Al-Quran. In wikaya niyo, in tampan niyo, in protection niyo. Hari na kamukog danan sin sakit. Akaran niyo na dyan. Abi hawnon na isang sakit virus kimuk. Gimwa, nagbuka-buka na sin tao. Hilam. Bang makutkut yung babae burus, piyagpakita ang mga TV, ang mga kwan niyan, ang mga news. Sibin usim bata-bata. Pagtagon nila virus. Nari na kaw kugdanan singkatan virus. Kaun na hadda kaw pas Quran. Dahil nga sabab yan, ang kabtangan sin Sayyiduna Umar. Umar, labi au lakab tangan sin Usman. Khalifah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unin pamungnya. Lau tahuratil qulub. Bang sadjain atay malanu. Bangin atay sin tauyaun malanu, wala na sakit, wala kiugdan sin sakit. Lam tasba, di siya kansukan. Di pagkansukanin atay yan. Ang paimbalan sin tao, ubus kansukan, ubus hapdiun. Ubus kansukan, ubus hapdiun. Sa mataw din hapdi. Deng sing kansu. Lam tasba min kiraatil Quran. Di siya sumuhun magbasa sing Quran. May tayari rin di. Amin di na siya kugdanan singkatan virus. Amin ini. Mga tuan. Dahil nga sabihan bang natutay Quran na ini. Virus na katantan. Di na kugdanan taliun sin doktor. Why na? Na virus na. Na mavirus sin cellphone. Na mavirus sin kamera. Na mavirus sin laptop mo yung katantan. Inyadto kaubatan. I-study sin tao. Sabang, atay na sin taon na virus. Pikilan na sin taon na virus. Wala na rin pag-iman. Wala na rin kabayaan sin Allah Ta'ala. Amo yan tuwanin makabuka. Dahil nga sabab yan, sabda sin junjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kad khaba wa khasira abdun lam yaj'alillahu fi qalbihi rahmatan. Sabda si junjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtanto halawng kalugian. Sa lugi-lugiin ipon. Wala doon halawng sinatay niya. Ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Labi awla wala doon halawng sinatay niya. Ing pagkasi iwang paglasa. Hasabab sin pag-iman. Na mura-murahan mga tuwan. Dautun na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang man kita nuyan ugaraan sin Allah Ta'ala. Karayawan day na dunya. Makawa na to impya kawa niya marikato taniyo. Masanyan kita niyo. Dahil sindi hadun niya halong kubun. Labi awla adlaw ka na kana. Patubtubun na mo na rito. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala. At tawfiq wa sadad.
وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na timugtugin pengajian na ito waktu ini insyaAllah. Dua waktu amin kumanak na isab siya kato tanyo sin pengajian amin masih raroon hamaudu at ini bunga sin pag-iman. Ini ito mga katawte manguran murah-murahan nakahampit kita niyo dahil mga pengajian ito amoy in mahinang nato yan tindukanan sin pakaladyaan pag-aakaman nato insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Puas din dito itukbal na mo in kasilasa pagkataan amoy in imalop ka mo waktu ini damikan day sabi mga sila minula nakasao ta waktu ini ba't malaing kanyan day sab in amin pangajian ito ha YouTube manjalin nyo rin to ukabon insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung waktu kabayaan nyo pasampay kami sa salam dua dan di namayan ha amin hula na to ini sampai na pa kalayuan abutan sin programa sin kita ni ini at na pagsukol pa mga sila amin wala nagbati laol lima mod sin perkala ini sarta na maindog supaya sadya di mahugto in kalam sin Allah Ta'ala amin sumampay pa kabaybayan sin katawtay manguran na to haarama Islam. Magsukol kanyo katantaan po as nga pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi balik ko pa guru na to mulia in kapatut long ta sarta maghatang sa pangadyan na to tuwing para kapatut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.